Juhu! Gotov si, Pikachu! Yes. Res nisem hotel verjeti, ampak to je to, moram reči. Ni mi bilo jasno, a ne? Kako zmotivirati folk, da v delal kardio, da v športov, kako ga zmotivirati, da v to delal. In kva, ne? Nedolgo nazaj je pis, da sem srečal enega kolega, pa ka vem, a ne, res tip 130 kg ni delal v lifeu nič, še ven ni šel na sprehod, v štacuno 3 korake je avto, vse, ni šanse. Pisa tip, čist drug, 30 kg v 14 dneh. Sem rekel, pa fak, pa kva to delaš? Prav, evo te star, Pokemoni, noč sem, to je to. Prav in men, ajde pričaček, daj, probaj, če upaš, probaj. Pa itak, a ne, kva, sposran, nimaš jajc, da probaš. Sem rekel, okej, bom probal. Fak, to je noro, pa kjer ga smo danes? Evo, 15. Štartal sem 12. To je to, 3 dni na puno, sam kardio. Tuk da, ej, mucki moji, ne se zajebavati, rabite 3 obvezne stvari, a ne, ki jih morate res skozi s sabo imeti. Čim večji bidon, ga zdaj loži dobite, pa kupite, obvezno telefon s sabo, brez tega nimate kaj, a ne. Pa, dajte si podshranjene cifre ali od gasilcev, ali pa od kapsov, zato da vas bojo najdali, a ne. Res, ker je zdaj, glej, pojma nimam, kje sem. Pojma nimam. Evo, banda, zame je to zdaj za par dni. Jaz sem zadovoljen, ujel sem tega fucking Pikachuja, a ne. To je to, da me je verjetno spet doma zaklenila, ne, za par dni. Se vam pravim, to je odvisnost, ne moreš se rešiti, ampak dela. A ja, pa da še ne pozabim, glejte, če se spravite v to, a ne, bodite pripravljeni, itak v formi bote, ampak bodite pazljivi, da minav, kjer ga vlak zbu, ali pa avtobus, ali pa to, dajte majhen gledati. Jaz vem, da je zajeben, ko ga loviš, ko ga hočeš, a ne, ampak dajte malo gledati, no, na tovornjake pa na te stvari, a ne. Pa še enkrat pravim, a ne, kakšno bombonero, pa to si nabavite, da jo te dal malo, kakšnim policajem ali pa gasilcem, a ne, ker to bo zdaj dost pogosta stvar, da vas bojo prihajali iskat. Pa lej, doma se zmenite, a ne, lej, doma se zmenite, ženo, z otroci, lej, to je to. Zdaj me večkrat po par dni, ampak lej, stvar je preverjena, dela, pa obvezno vodo s sabo, fajn velik kanister. Se ga vidimo, lej, morbit se zaletim kje v vas, toliko da bodite pozorni name. Čau.